วันนุยกำตินาคุกิจาเตหัวเจ้าเสียนบอนชาววินจิงกับพาทลำเซปเทมเบอร์นิสิมสอมนิเลงาทาร์เซนิคุนจงจิงกัทุโซงไงคิดหิตีทุโซงไงตาวหิตีมิโซ National Front MNF General Headquarter in ตัวท่าลำก็คุปิสงอันกิสิมดอมิโซ National Front MNF Integration Movement Mnf-Im ที่อากิมินวอกิลอยคอมนัดต่อที่มันไอมาจากกันในผู้เวทีนสุทิงนัก clarification ขัดเห็นโซดาวินฮีMizo National Front Integration Movement Mnf-Im ที่อากิลอยคอมนัดจ่ออาทิตย์ศาสตร์ September นิสิมสอมในงานนี้ขวัญซิมดอหิตัน Greater Mizoram ฮิโลเล่ Union Territory ดิมันบอลในงานซิมดอหิดานิน Press Release อบอลนาวจันนันพงดอวินฮีมันปุรากูนักซิมดอ Mnf-Im ฮอตที่หัวโตนักเฮ็ดตัวนักอิมจากกันในผู้เวียนจุดที่ Mnf-Im ฮอนอัตโตกุนนัลุงเกลฮาวเล่ทุดังดังอปันละนหอกเฮ็ดพะปีผู้เวทีนMizo National Front MNF General Headquarter Secretary ปูบีลัลมังายาจวลาอินพงโดอินฮีMizo National Front MNF General Headquarter in Mnf-Im โตที่มันได้มาจากที่ในโลกฮิจิหิน Mizo National Front MNF Member ฮอคอยมันจุดที่ Mizo National Front Integration Movement MNF-Im ที่อากิมินวอฮออากิวอกปีเทโลดิ้งอากิถูกคอมปีเทโลดิ้งฮิตินซอง Mizo National Front General Headquarter MNF General Headquarter in Hetphahpeh hi chuchi Mizo National Front Integration Movement Mnf-Im tian sim do cho a headquarter hoilai hamjong ki chetin phungdo povin cabinet mili bo ki thleng do danin tupon an boluvin tukia cabinet expansion abol naw jong head hi pui chuchi Mizo National Front Integration Movement Mnf-Im ho hin kuki chate adinga political movement ki bol jinglai Union Territory with legislature demand ki bol hi ahin su nong kai kha ding hamti hi mi pi kam cheng ki jajing khat chu hitai Committee on Tribal Unity ko tu hon Kangpopi District sunga cheng kuki chate zo si heading in zani September ni sim somni leli Wednesday ni khuchun thuponan bolvin hi aung hlungding October ni sim thum sangni le somni lenga separation day ki manding dan thu lungil ta in gel khom na kineyen Kangpopi District kuki nam mi pite zo sin Martyr Cemetery phaijang muna man khom ding chule public movement thua nampi to kyo khom na man khom ding in kilol na kinai ta na hi chule hi chini khu hile nampi movement thua holim na neiding kuki chate scholar ho social activist ho kona neiding in phatsa na kinai na hi ani na a sangni le somni lenga Christmas le sangni le somni le go New Year thu lungil ta in gel khom na kinai yen ki phatsa na dung zuin nini 2 days kalwal koi man man thei loading sule namgal ki chai lo lai hi to khlona koi masan mic horon aman thei loading sule zan leng khom jong abol thei loading in kilol na kinai tan hi tien Committee on Tribal Unity hon hin phungdo vine hi September ni sim somni le thum zanima sa Tuesday ni khuchun ukrul khupi sung phungrei tang muna Assam Rifles driver kharin sunlam nidan somne ni le minute somni velchun tangkhul numei chapang mini kumsom vel numei chapang khat to kumsom la khat vel numei chapang khat cho hunama madding agari bolero nungulanga hedluding ang nagot cho avel ami hon an movin hi suchitil so so nungchon chumun vel achon mi pi tam ta an ki pun khomovin ako muwachun numei chapang neute ni chu anading thlonin ama ni chu mi pi ho zala ana so cha thlon hidanin zong ki sei na hi chuchi Assam Rifles driver pa cho zukham hin ama pachun phatin zong lam zo theipun hi chumuna chun police so sun lam nidan khatvel chun aga thunguvin Assam Rifles driver pa chu an podo vin hi Assam Rifles driver pa madan singh kiti pa chunga mipui mango tin ngona abul khum taw vin ahin la India dinga dan tha an podo Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS dan tha ji chun police on gangle gangin FIR an sulut the hi lai vin chutabang case hoi sita achu khol chilna investigation ke neijing lai ta hitin police on phongdo vin hi police on chuchi Assam Rifles driver pacho personal recognition pon PR bonin an thlad ovin angai chat chana police station a khol chilna ani na wa samona bol sewa ko chanwa ama pa si jingling into appeal vin hi chuchi Assam Rifles driver pachunga FIR sudul lo hian lang dan nungzuin got na pi hi hen tin khampa som tang sanau long kiti tangkhol nu mei se so khadin dimana boluvin chuchi thil so chu sangten thi mo chanavin phungrei tang muna police reserve line na ki phina an boluvin hi
อาชีสานNovemberนิสิมสมทุมสังนิเลสมนิเลทุมนิขวาอุครุลคุปิสุงอาPunjab National Bank PNB อันบลูวาดังค่าครอสมเลกิเลลักสมกิเลงาอันพูดอนาวเคสชวนแบงบลูฮอตซู Nscn-Im ทิ้งโนยมีหอฮิวเวติน National Investigation Agency NIA หอหินพงดาววิน Nscn-Im หอชุงิน NIA in FIR ทานสุลุตดาววินฮีจุดที่แบงบลูฮอตซู Nscn-Im Eastern Flank หอSelf-style Lieutenant Colonel Suchi Palaya Self-style Major Rengan hi Mizo LISP Jackson kitipa lamkai na Suchi Punjab National Bank PNB Bank chu an blue wahin Suchi paisa ho chu Nscn-Im thingnoi mi hon Myanmar gam sung adin mun ho opposition ho sim hoi ben adinga galman cha chona an man chau hitin NIA hon FIR register bol na wachun an sulu du vin hi Suchi bank ki bulu na case chu Ministry of Home Affairs me chain Manipur State Police ho khuna khuna NIA ho khuna an pedo hitan ukrul Punjab National Bank PNB Bank cho achi sa November ni sim som thum sang ni le som ni le thum ni kho ni hladam ni dan nga le minute som li le ni vela meithal ki choya amai ki tu mi som vel hon aga bulu wa dangka Crore som le gi le lak som gi le nga na podo ho cho Myanmar gam gi langa na jam piu hi chuchi Punjab National Bank PNB Bank ki bulu na KSC National Investigation Agency NIA hon tu hlat September la sunga hin la panuwa FIR tha research an bolu hi tu kum July la sungchun Nagaland Police on ukrul Punjab National Bank PNB Bank bulu hola apang alam kai pa pi Joseph le Nscn-Im keder phabep cho Dimapur khupya an manuvien Manipur Police so an pedo vinahi nambol khumuna Assam Rifles so chunga ambusan bol ho Meitei terrorist PLA keder khat security force on amat ovachule meithal tamta amat do ho limla hin so do ho cho sim thu bol thu hitia social media la ango na tamta nung chun security force on avelin chuchi meitei terrorist amat pau home drum ojit sing to meithal amat do ho cho security force on limla anikila home pi kiduvien media home sangin hin so do kiduvin hi chuchi meitei terrorist pa limla hole galman cha ho chu sim thui pon ata mong hitin security force on hin phong do vin hi September ni sim som ni le li zani Wednesday ni khoa Ladakh state hood demand ki bol na le 6 schedule demand bol na mi pi hon ki phinna na sata bol na vuchan le khopi sungam BJP office na halawin chule khopi sunga gari pa beb jong na halawin police to mi pi ho ki no tu na vuchan ki phinna bola pang mi lin thin an to uvien mi som sagi wal an ki tong khaw vin hi Ladakam sunga cheng mi pi ho tamzo 90% hi schedule tribe hi uvien Ladakam sunga cheng hi agoma mi lakthum velbo hi uvi le apex body LAB hoto government of India na hongthlong ding October ni sim group ni khoting le talks anei ding o hi le khopi sunga boina na sata athun nung chon district magistrate le in BNS section 163 dung zui chon order khat an so do in mopona nei ho government Hetphahpeh na lova mi pi hon ki zot khom process on rally a hi lo le adang dang hoi macha bol thei lo ding sule koi machan phalna lama salova loudspeaker aman thei lo ding sule le district sunga boina thung thei ding thu ho to kisaya koi man statement pe thei lo ding sule le district sunga mi him minga wal chunglam mun khat a ki pun khom thei lo ding hi vetien ga na thu pon hin so do tan hi koi tawang thu pe na sa lo ho chunga India dan le mol BNS 2023 section 223 dung zuya got na kipiding hi vetien district magistrate le in hin phung do in hi thu so hi chanin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chaw vin ni kho pha